Kinong Shnong ka ilaka Narpo East Jaintia Hills District menta kasngi kilapelong da kajingya khi ban penpau persya ya kajing phil jong ka National Highway Authority of India NHAI bat ka sarkar jilla ban pensngap ya kajing dawa ban maramot ya ka surok National Highway 06 kabalajat rathai Kipat ba hapo kajingalam jong ka Khasi Students Union KSU Narpo Circle bat ki wahesh nong jong kathan ilaka Narpo kilayami padba haringkat ki plakat bat ki jingtho ki ba penrem jorya kani ka jingle bamsit nyau jong kate katanat bat ka sarkar jilla ya kani karali lapelong halom shnong toll gate hakaba ki padba ki badan hapadeng ka jingbitar ki lakhangru ya ka surok kum kadak jingpenpau persya Kasurok NH6 kadai kaway na kisurok bakongsan kabapenya so ya ka Meghalaya bat ki waypat ki jilla jong kathan chatay lamingi kabakenthop ya ka jilla Mizoram Tripura Barak Valley ka Assam bat ki benta bashatay jong ka Manipur We have activated earlier also the whole program. In the month of January or February, we have done the rectification work, but due to overloading of many trucks and accumulation of water along the highway, it again gets so we are trying our very best to do the thing. Also we are clearing the mudslides and landslides in the Sonapur Island. So that is what I have to say as of now. But we will be requiring 6 weeks of time to do all this rectification. Only the rain has kamu kuat di yang Istimewa dengan kamu bukan di bawah. Lima, kamu ini di bawah di kuat untuk income yang hindi orang sanggup. Kalau hindi orang boleh. Ambal. Cepat. Dan kamu orang di rampak snow di bawah. Jadi ikut lagi. Kenapa juga? Jadi ikut lagi. Kamu rampak snow. Kamu di rampak KSU. Jadi di bawah. Dua. Jadi ikut lagi waktu. Kamu baru kesorga semua orang to konkret itu serok. Kamu harus tu tahu nyok persen. Jadi ke iwan di iwan di sini. Jadi kita iwan tahu. Takwa jadi konkret kamu serok iwan tahu. Harus tu tahu nyok persen. Jadi ketemu kelakang. Ya. From our side, the KSU and all the headers of the different groups in our area we have decided that unless the government and the National Highway Authority of India did not take any action to repair this road up to 60 or 70%, we will still sit down this toll gate. Do you have any priority location which we can do first? Which we can start the work, when we can start the work? Because at every location we cannot start at once. We just need some time for that. But do you have any priority location where we should focus on our activation work prior? You see, the clear message from out is that we will shut down this toll gate until the NHI completely repairing this road condition 60 up to 70%. But the location, the top priority back of the road is depend on you, National Highway Authority of India, to inspect and to inquiry where is the main part is to be taken. The worst part. This is
You have not done till that. Dem naik maram mah. Dem naik maram. You have done nothing. You have done nothing regarding this road. Ông tao như ông đất lẹ. Ada survey yang mau dipakai. You have done nothing. Please go and inspect the site. You will see. Kayaknya ayo klub. It will take about 2 or 3 days. The work we are doing, the GSP work, the WM work, and other boulder pitching work, it will not stay for maximum a week or so, because this is not a part. This is not a solution. We have to wait till the rain stops, because without that, the bituminous work will not. You do not understand what we have said. You see, we do not demand you for doing a black topic. You understand? We do not demand you to do a black work, and this most of the time you should prepare on that way. Buy through the borders and the chips, then dust. You see, because we know you cannot do black topping in this rainy season. So please do the first step in this temporary repair. Feeling. Yes, sir. Mainly feeling. Please see assurance to them. Yes, sure. We are going to do the good day also planning to do, but due to this thing, the work has stopped today. From tomorrow also, it will start on the priority locations. That's those border things and everything will be started from tomorrow. Sedang lah habis itu MKM. Ini kuat kita no. Kuat lagi kita kuat itu. Pulang pergi. Terus apa mungkin unless. Yang pay ba mo rai lang kada. Apa sini? Ami ni wajib sangar hoy lo. Marco sulap. HM ruler tayo. The other side should be filling by stone. It's a bonus. After that, chips. After chip, dust. You should bring also the machine. Means you have a manpower. Okay. Like a machine roller. JCB and Nanti miat na ya kagikan ya apa sini. Yes, you promise us for tomorrow you start the job. Start the work. No, please do that. Because you should start immediately. People, We also need your. Yeah. That's why because as from the leadership, we want that the NH should cooperate with this system because why this system is a failure system. Contoh mah, this system is already failure because due to this lack of their box, lack of their machine, lack of everything is lack is there. That's why we need such kind of this system. This is failure. Please. Biang mak. ini orang akan saya Cita orang sih. Dukulah tu biang. What about the 6 weeks that you are asking time from the people? We focus on the high flooded area, and also if the rain stops, then whenever it stops, we will be doing the bituminous work. That is for sure, because everything is ready. Only because of rain we cannot be doing. We will not be able to do that. Solving, as of now, we are clearing the road whenever the tunnel. Just clearing the road, and again the mud is slide down all the time. Whenever, if only small rain also. Machineries are always in the standby mode. Whenever the landslide occurs, it clears that thing. Apart from that, we have sent an estimate regarding
take a permanent solution of slope stabilization also. So it has not been approved yet. So it will hopefully be approved by 1 or 2 months. Machineries from them. So nearby machineries whatever available here. So we have taken all those machineries. So we have not bring from other part of the state also. And nearby which are available machineries we have added. Here is station, the one excavator, one JCB is there. So it is enough for that space, because enough machineries are also not viable there, because we don't have that much of space to clear the much. So 2 is enough for that space. Ambulance and patrol is there. Vehicle is on the standby. Whenever there is a requirement, the ambulance visits the space and take care of the necessary thing. And there is also a patrolling vehicle and a crane also. These are the Kalau pulang ini, satu baru ini ulang kulit. Kadang kau kadang berkata dari kejadian bayi contoh sorga, berkejadian bayi, berkejadian pikat bayi. Jumlah National Highway Authority of India yang bersurau National Highway 6. Kalau justru kita berbaik hal kawan, hantam itu pang besar. Imat berbaik kan kejadian berkejadian berkimat. Dengan kadang bagaimana ini pun besar. Bagi orang Cina. Ibaye jongi kepada masyarakat Thailand ko nisim ya kena ka sinjam ka ban tisnyo sa kibo sarkar bala kuno sarkar bat kibo de le hai kidai di bandiper dene ban marmo yang sok play kabala te ka kubo ko basai sa sarkar bat kuno sa kala sai lada ka sarkar bat National Highway Authority of India kimsam sim kuno sinjam Bandiper dan banmarok yang usok banjir kotai dan kalian di untasan batuju dan kalian di kucira bacu gini sam kata gini sam jilang balsim da koi pat karai ba tarne ban pinch kor ke sarkar ban National Highway Authority of India te kum kata bagi perpawai di bahasa jur de sarkar kum kata bagi perpawai bahasa jur ke National Highway Authority of India dan kalian di untasan angkat ke di pelang jor macam Ilakan kerja paspor, ya kan jaga sortingnya, lepas target kemudian hamil aku senang. Lepas keluar ke pasarnya, berkebak liana, saya sortir, baca National Highway Authority of India, katakan ini, balana ibu sarkar, berkibor enai, kimla bertindak, bandiper, dan banmar berkosro, harus berupa person dan nyukup person, nak lihat kami. Kita bakso berkunjung dengan sen bintang terdekat yang ada turun kemudian hamilnya bagaimana kita bercindung karena BN kita jaga halu surat National Highway 6 kenapa saudara saya bagi bintang terdekat ini yang kena turun kalau berkumpul jaga National Highway berkunjung jadi bosata di Indonesia yang mana ini banyak yang berbosata lapoi berkunjung na kalian jangka National Highway Authority India lepak bagi biu jangki balai asam banikan bangi na kalian jangki kalau ba lakukan na kalian jangka National Highway Authority of India kini sang bantu pre nang ni sekat bagi lakukan kini tidak apa bantu bio yang ada di pre jangki na kalian jangki spek air dikam jangki kini aku tunjukkan jangki bagi ada kini dia bisa sampai yang aku memang negara ini sih mereka bantu tau berpikir jadi bosaka itu keluar NHI. Di Papua di Scotland itu nanti dia kena semua yang kamu sebelum kamu orang di Norway di semua kalau kau ini tahu penyuh yang kita percaya untuk negara yang semua teknik Papua ini juga setiap orang ini kelam di dalam ini dah setiap orang dulu di tempat ini rumah nanti di sini dan ini yang kita belum semua ini
wan kinong song chganiga ilaka na ko ko mo ni sno I buat yang ya ko na dia wa di kaman ulong la de man kam ko I song khai te de dia wa mi ya man ni I yang den boy de sana ni de mi ya ti ya mi ba ba ma ko ni ba ya le la no wa wan chganiga ko ra ya sama ko kan ko ki ni sno ngao hệ trong là mặt cái thì yêu cho ông có đi được rồi thì em mình lại lấy làm là tua mình muốn ini hiện tên để phục lệ thì qua đó là ilong trong ilong apa ấy là karena aku yang ini qua đó giáp thì anh Islam anh Islam ujawan seni ini mentah ilang salang yang ini jingyawan yang ini seni kemudian phục lệ thì là udah giáp thì ujawan nesni lada ini sekemat lada macam itu lagi amni lau ini dah dia macam hari lada macam itu lagi lada macam itu lagi ini turket ario oleh beli kau yang ni juruti ikon anakku yang ini waktu uiborong di sana paten cium hiru ni por yang kita ya ne terok waktu hoto elkan aku tak uni di yo hiungan le iwa setiap duni kerten ekble bila dan jawa ane tulkit jan amis kami le jan lau mi pada biang jan ni duni kerten kuble si bon swau lawan bumi bila ni lawan lawan sandi siung yang di waro iwan tong silong yang elkan aku orboy ni de ko tu nuno kuble Oscar di tak wakilika ketika berta kuah ketika KSQ dia akan orang di duduk ini por ini benai sudah dah dia kalau ikut meeting lang di kerang pasno orang ke tam dia nak tilang ti di haji itu punya surat dan dia berta dari deklarasi ujian bentalang haji itu ketika surat Oscar ini surat dia juga ika, juga di mande mantang, di kendro, berok tu hiar tu kusrung senen, di jat, di pra, yang kering surok, di salah den, di senang tu sini, ambai itu tangi le, buat kita di tu asam mah, di Manipur, di Mizoram, di Agartala, berok kita di state tu baru kita support, ambai zaman di salah den. Haji itu dari area yang ini duduk meridor terkait sini apa sebenarnya tak surat mangga kojak kopra. Jadi saya berita senau ini bukan ini iman berapa hari ke por hari ke haji ke waktu wadah hindi yang berita bahwa MPD yang ini berita kalau yang ini uya waktu terti yang pemaham bumiat yang imlang salam. Jadi publik ini por pada publik ini bertalang ini kerang pasang pada KSQ hari por hari ski dia yang strike teman kalau strike yang ini tak mangga wajib teman kau wajib Yunti lah kamu dewan SP dewan EDC nerski tak orang baik tak ilau himi kini fikre urai kubor haji tok kini kini dia urai kubor tudisi atau pulang uyu le tumha punya haji por le doang ke enhai di enhai le doang di hai di angka di yo le kelam di yo isnau tawa kelam yang paren saya uniu ubosi presiden yang da TSU dan eu le di translate yang teman ngawisi I iwa tu satu yang paren dan sekarang dia pulang ke, wah pemha punya ke. Dengan kali ni, wah apa ni por, wah itu mah, ya kan enhai. So muhajir mangkam ini por, ini kiski, ini berai, ini kisnan itu dalai. Orang ke, uthak ke, pemha punya ke, surat, urat ini kendau. Dan kita nak dawa. Dan yang percaya ini itu musabah. Wan rak ini kendau, imul, sampai kini watang kentak sepok kuali, lom senang saya cerupi, itu kaki tulah bersah surok ke tulah jahab. Lalu orang tu kom tak mangki kiri enhai tak kawa
Memang kita kira yang tahu pemaham mungkin yang serap. Apa itu bisa? Kesokar dan ilmu, kesokar bisa tahu bahawa head ilmu siap diubah dunia. Untuk orang di hendak serap. Mana orang selap di dalam kita, di macam di kisau, macam di berat. Untuk dia diberi. Awalnya dia hukui, awak geri, geri kan supui hijung ke matawan ke hafsat baik. Dan hal ini betul. Tak kali yang hai tak teman kawa sampai ke untuk company kawa jauh pemaham yang surok. Ini pun lah tentu ini pun atau uhim ini kita betul sistem kawi menestang ukuran atau utek timu bahar rumia utek ini surok ini krem ini flu yo mangga baik lagi. Ini pun lah tak kilolar langgan. Akan ini pun tak baik ini timu itu tahu krem kilolar. Aku kom MG wa thek boltar ku ha wa ha gri kan si tong lai wan ne te banta ni por na kwa au tentu lang ni por ji to na kan hai da mesen ku wi kam ku kura ko pre o ki ga di wa biat u bha yo man ga lai bai la ti i kam o presiden yang ke si mo Lenyau pau dan papa presiden to koi bai kita banta u pre ada ni te je wa la je cha la wa ni tu ke tanam dia nam la ikam te ko i sistem na i la ten biang ni ga ni ki wa ne ga si to mesen ku wi ka ki su na ki kai bai nam la ke di wa pau me tu ai bai dan ti di kita sedang ni kita di bar kita istirahat bukan. Ini por setelah yang terlalu pelan ni por, ini terlalu kejap, saya ikut lagi si hejama. Nong mana bosra. Ngamdo wan kami dekam dari kumungan absen. Kisen hetai dan pakapuna amnir komlei wanne. Tengah kana itu wan kana sini ga jengelan tentang sekadangnya. Ngau guru pun kam hayung. Ngau cipta pina to wi ubun kam hayung tentang rakit berat. Wan ne da tanta yo pi kam kene slong nei ka na do ta ter sini buat chole kelaya. Ba yo anu serang wada brau pada yo do sikom lai gini motor. Yemot pisan wan ne bentayang. Wan ne bentay yo pi kam slong na do ta ter halo ko chot do slong chot ko ti. Kata anu serang u nasma ngai. Jadi te dau ma wan ni por na Kini kabu, kawan kenal ni, nau guru menjo kret, bak menjo lai menjo wan. Dengan wan kenal ni sistem, ini kira kena wan betapa sistem ini, hentam ki nasional highway ki truk yang hadar lagi ni. Your eye ki hentam awalai ki sorok uyo chelen gini. Baki usorok damau kamga puskuni, kamga kau pandaha. Jadi tahu wan ni por na kawi urmas nong hentam wa cim kebun wan ni strike ni por wa untuk hentam wan ni phanga wan ni phampi nene ter ada kualitas sara yang terpada ni yang ki manbe manpa ki wan ni tu ni hentam silong ter ahoy seleti yang di wan ni jadi di wan ni man ke kui hentam kamu silong tahu bak ini di truk wala yang papa jatali nani national highway yang terpadu di kantam wa mana ke hado ke so je wi so ini dengan di dokumen sibul wan he yang na hai tene wa do babu wa do step utalo banyak kamu hukune te uhimi ini kamu ini kantam ada orang do dikten ko do step utamo ki jangan truk mbaknya Kenal yo iki horok tentang kanong senong iko boleh tentang ki het senong ki wa tak senong yo wan ki senong per tentang dari imlang salang yo ngayong ki alam yo teno ka ki sibon ikut dan konsep yang penting yang ukro yang belai dari yang tilang ini jadi kelam ini di yon ni dewan kelam di magistrate kan tu le ho yang kan hai ya pi nang yalam hai penega sineki entah yo penthai yo surah dan kong ai kuplai ke da
Jadi to ini kita horok. Aku boleh kita buat jadi orang mesti yang pergi ke SU ke rampak